bubny. Aj, oni budú mať bubny. Čo ja vím? Predstavíme si najprv hostia HAO Royal Slovan Modra. Číslo 3 Vladimír Lackovič, 7 Nikolás Farkas, 9 Michal Crno, 11 Matúš Jurikovič, 13 Adam Čapka, 15 Mário Mišovík, 16 Adam Ochava, 17 Filip Jurkovič, 20 Matej Potásek, 23 Štefan Sanič, 31 Anton Kasagranta, 32 Daniel Kľúčik, 38 Filip Tománek, 55 Dejan Finčo, 73 Tadeáš Kažík a číslo 77 Lukáš Inko. Zodpovedný vedúci družstva Lukáš Veselský a tréner Miroslav Ochava. Teraz si predstavíme domáci tým HC Sporta Hlohovec. Číslo 2 Vladimír Cvičela, 3 Lukáš Pechy, 7 Danilo Osavčík, 8 Tomáš Obulaník, 9 Matúš Skalický, 10 Kuba Utmelice, 15 Lukáš Rakov, 17 Marek Grajcia, 21 Michal Palonci, 23 Juraj Dunčák, 26 Adam Antala, 28 Giga Meliava, 54 Marek Jankovič, 67 Lukáš Ľuba, 71 Michal Kosák, 98 Patrik Pau, vedúci družstva Alek Goldman, tréner Branislav Tramčík a funkcionári František Zaďko a Peter Marušic. Dnešné stretnutie budú viesť páni Boris Mandák a Mário Runínsky. Delegátom dnešného stretnutia je pán Igor Karlovík. Vážené dámy a páni, prosím, postavte sa, nasleduje slovenská hymna. Dáš, nedáš?